Okay, electoral area wo Kumasi metropolis say yes wo si apomuden atena ye de ama ne manfo emfie numu ni esan se ne mu eye America krenti no se de wo si gina ye no sa hwa na ewei na ewo krobodumase market hono mu anti wo bakoi na Scottish wo mo na age hono mu aboso so wo mo mpenesa wo sa apomuden pa efa no ntuma pa edifra wo ndo wo hawo afa Adom Kasee so sempanifuntie na wo metwaso wo emfie mpimienu ani edu enwotwe ana kane bedwaba owura Alexander Safokese wo share ayaresabia yi ani police station no ase wo kirema emro bepre akunya no ana wo share ne manfo obosese otimi edi nkunima wo besi edi amomo nanso emro ko assembly ho wo hunu se na kapra bampo enna ho eno nti wodo no ani botum sika ana hyase emre kodu mpempensuo bi no kemefo abeso nasene etua ne sika edi ma no ewie police station nanso ayaresabia ne de womo amma ne sika bia eno nso a womo antoa so sisi ade amanfo mpotem ho bi ana age ho abaso womo mo eton fos eho ana ya bia womo yi omo ntade na niye ansa no mokwa akoton ebitimi twahwe wo na de ne ekọ bebi ekwan wa omo ya de omo ma wie nkwa de a ya de be san akọ kwantintin biem ana post station so wai is phone sa ensa nsisi ha biem ena waso ni tua adwuma ye eja adwuma I don't think she anytime be in case say a course no opera serious wait my bandage in kama e dey amawo ayaresabia na chidie eho ana enuane eton ewoke ododo na ano omo enu afri enu nti enkuku ne nkaka ana age ho abaso amanfo dadan no bi e dey ato edwase ye dey ye nim dey ba na omo ntuma mbe ye ne ye eho so na ye dae ye da ho no nsuo ni sto a eye na nsuo ni nyina ewurom nti gisa na ye pepansa na yenye ba bia timida sesi edan na wiki chese wo ma wo mu pe bebi kura da wo ho nsuo gu wo mu so santi nsuo to alo mu asole ni alata dan no ho nsuo to wia ni ahwe ni asa akoda anti dan wo mu be ye ma ya anke be boa ye pa ye ni beje mo kwa na modam enye hu mamo eye hu ni e be ne dai ye ni dable anti ni e fa ne sa amanfo bia wonpotam ho ade ato edwase si ewie ayaresabia na nkomani beje pa Dr. Mensa hospital bia ni ha anunti assemblyman no enya ni swadi hu se o yesa hospital any police station na police station bia so ni ha apart from Zongo police station bia ni ha ana krofrum kwa ana mfa be ka se manchia police station e sa assemblyman onya ni swadi hu ana ma na yeso we si police station no say hospital is a police station their commission is o master to mo ye adwuma ba hospital ne de aka ho omo mo titim ni nyina aye eja omo mo ni ba bi da ana omo no apachi omo tim se be hwie go de e be di ayale owura Alexander Safokese a wo se dwumadi ase e de adesrade ato Dr. Matthew Poku Prempe anim se wo sra na ala o mewie ayaresabia no emfa mane manfo me se ma ho de wo fam ana se kura no a menye assembly member no tumi na ye de yesa de no enim nsam biem nti me fa akwanya so ma appeal to the honorable minister the MP of Menchia South say already no aboadada ye dey drew this point nti kemesre say kwom hwe na Menchia South on take over don't we this project in Famana Manfo.